Kia ora te iwi e haere ake nei I te Karere, whai muri hoi Ngāi Tahu e whitu e whakamahere ana me ngā tono whakae e toru. Kua amenetia te whakawhanaketanga a Ngāi Tahu Seafoods I ngā pāmu hāmana e whā, kei te takutai moana o Rakiura. Kei te taha o te marae o mahi maru a te awa o whangatāne e rere ana, e mahi nui ana ngā tāngata o te marae, ki te whakaruru hau I te whenua me te wharenui I te wā o te āwhā. Ko tīmata ngā kaitoranga pū o Piripane ki te whakawhaiti o rātou whakaaro ki ngā hua nui me te mana nui o te kapahaka me ngā tikanga Māori ki roto I ngā hapori o te rohe. Nō reira kei ngā kōtihi maunga huri noa I te waipounamu me te ika a Māui, tēnā koutou katoa. Whai muri hoi Ngāi Tahu e whitu e whakamahere ana me ngā tono whakae e toru kua amenetia. Te whakawhanaketanga a Ngāi Tahu Seafoods I ngā pāmu hāmana e whā kei te takutai moana o Rakiura. He ai ki te māngai mana whenua kia Barry Bragg. He kaupapa whakahihiko tēnei mō ngā rūnaka o te tonga. He mea nui hoki kia tipu ake te ahu moana me te ōhanga o te takiwā. Kei a Shakayla Andrews Alapaki, ngā kōrero. He whitu tau te roa, ko whakaitia kia kōkiri atu ko ngā mahi ahu moana kei te ara a kiwa. It's exciting news. It's really important that we get agriculture, economic growth in our takiwā. Kua whakaitia e te whakaitanga rawa kia whakawhanake e whā ngā pāmu I ka moana ki tētahi wāhi he kotahi mano e ruarau e waru tekau mārima heketia ki te takutai moana kei waho o Rakiura. Hei tā Barry Bragg, aha koa ngā āheinga ko te tiaki I te taio he whakaarotau nui mō ngā runanga. There's a wide range of controls that are required. We'll work that through with whānau. There's existing salmon farming operations down in Rakiura and so there's some significant environmental effects. This is actually open ocean farming. We're well aware of those other effects, so we'd be keen to see the safeguards that Ngāi Tahu Seafood are going to trial, develop, put in place as this project proceeds. I whakaitia tēnei kūraitanga I raro iho I te ture o te fast track approvals 2024. I wainga I te tau 2021 me te tau 2024 I tukuna ngā tono e toru. I maunuhia te tono tuatahi I whakapekahia te tono tuarua kamatu ki te tono tuatoru I angitu. E ai kia Aaron Endicott no Ngāi Tahu Seafood, he wero ngā tūkanga whakaitanga mo tēnei kūraitanga. The key part of the process with Fast Track was in the legislation it says that any effects need to be balanced against regional benefits and national benefits. And because there were so many significant benefits in those places was one of the key factors we think Fast Track was the right way to go. He āheinga hoki kia whakatūtūranga mahi mō ngā whānau me te hāpori whānui o Murihiku me Rakiura. A project of this scale is absolutely going to create some opportunities. It's probably a little bit early to tell specifically. The indications we had through the technical assessments were sort of in the 350 to 400 region. So it's gratifying to see that Ngāi Tahu Seafood have a licence and we're looking forward to the next steps. Kātū he hui I wainga nui I a Ngāi Tahu Seafood me ngā papatipu runanga o Murihiku hei tēnei o ke topa. Ki reira ka whakatau ai te ara whakamua. Shakayla Andrews Alapaki, Tahu News. Ki te tōranga pū I nai Anei, kua puta te whakatau I te minita I panai Anei I ōna tūranga I nanahi I a Chris Pink. E kore rawa ia e whai anō kia pōti hia ia hei kai tōranga pū, hei te kōwhiringa pōti a te noema. No te ahiahi I nanahi ka tangohia ake ōna tūranga minita, whai muri ho I tana wero I te kaiarahitanga o te Premier, ara o Christopher Luxon. Hei tāna I tetahi tauāki I puta I aia, kua āta whai whakaaro ia ki tōna ana mata I te taha o tana whānau. Ka tahi ia ka whakatau. Hei aha tu mana te tōranga pū. Hioi anō.
Hei tāna en poho kereru tonu ana ia, ko ia tētahi o ngā mema o ngā hinara, kei te tino tautoko tonu ia Christopher Luxon. Ko te waipuke tētahi o ngā raru nui, ka pā ki te marae o mahi maru i te awa nui. Kei te taha o te marae te awa o whangatāne e rere ana. E mahi nui ana ngā tāngata o te marae ki te whakaruru hau i te whenua me te whare nui i te wā o te āwha. Kua whaipūtea i te tarahiti o ngā taonga o Ngāi Tahu, māroto atu i te tūwā papa marae Climate Platform. Mā tēnei pūtea e tautoko ai i tā te marae o mahi maru, me tā te marae o Waimanoni whakatū rautaki mo te huringa o te āhuarangi. Koinei te whenua katu te marae o mahi maru. Ki tōna taha rere ai te awa o whangatāne. Ko te mea e tino whakararuraru ana i a mātou o tēnei haukainga o mahi maru, ko ngā wā e waipukengia ana te whenua. Nā te mea ka puta atu te wai kihea. I te marangai ka kake te wai ka māharahara te haukainga. Engari i Anei, mā te pūtea o te Māori Climate Platform, ka hakatinana hia ngā mahi ārai waipuke ki mahi maru me Waimanoni marae. He utu nui ki te tiki atu i ngā mihini, hei aku i te whenua, hei keri i ngā waikeri. Nā reira, ina whakaro tātou mō ngā tau kei te haere mai, tuatahi puritia tēnei marae kia puritia e nei whenua, kia maroke, kia kauarawe e hipokingia i te wā o te waipuke. He iwi moana a Ngāi Tahu, he awa, he roto, he moana kei o nā taha, ko te wawata kia rite ngā marae mo ngā āhuaranga keimua i te aroaro. Me manawaroa tātou, kia eke ki tētahi taumata rereke, kia kaua mātou e āwangawanga, engari me whakapau wera, kia tutuki mātou i ngā wawata nui o ngā hapu me ngā whanaunga o te kāinga nei. Ina pēnei tonu te āhua o te āhuarangi, ka toko te pātai, me noho tonu te marae ki te taha o te awa. Ina titiro koe ki ngā wāhi, e mea nei ko te urupā, e mea nei ko te marae, kei te taha tonu o te awa. Te rā pea, ka haere mai te rā, ka whakaarohia te haukainga. E tika ana kia neke, tino aroha e nā whakaaro. Engari i enei rā, i enei wā, e kore e tae te pēhea. Engari mō tēnei wā, e hakarite nei te whenua kia haumaru te marae, kia toi tū mō ngā whānau o te marae. Daphne Popata, te kukupā. Whakawhiti ki te whenua o ahi treiria i hui te kapahaka toa o te whenua moi a te kahuariki i ngā rangi tatanei. Kia kite ai ko wai ka whakataetai i ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha, koe tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane ki te whakawhaiti o rātau whakaaro ki ngā hua nui me te mana nui o te kapahaka me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe. Kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Pōtaka Maipi. Waiho mā te ahurea hei tui i ngā iwi e noho ana ki te whenua moi a. When we maintain culture, we maintain connection to tradition, we enrich our community. In Logan, we know that diversity is our greatest strength. So it's not something we just celebrate on special occasions, it's something we want to see every single day. And the only way we do that is by supporting the people who are passing culture on from one generation to the next. I mahi tahi te iwi Māori me te iwi take ki kuini whenua aha ko te aha, kei te aro mai ngā mema pāre mata Pākehā. Tuku ana te tono ki ngā mema o te pāre mata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira. Haere mai, tuatahi ake nā runga i te aroha me te tui, tuarua, hiahara ngā āhuatanga kei a koutou, e manaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatuawai o te matatini. Kau e waiho mā ngā kaikiri hei kau e ngā kōrero mo te katoa. For many of us, it's really difficult and also saddening to hear that discussion happening in our community. But days like today and relationships that all of us have with people from around the world who now call Queensland home,
just reinforce the fact that we are a strong multicultural community. And the Māori community in particular, who've contributed so much to our state and our nation for so long, are really vital parts of that. E whia ke nei ngā mano Māori ka whai kāinga hau ki Piripani? We have a lot of kaupapa Māori over here, and we know that, you know, in order for us to run our events, you know, we need pūtea. And so we like to involve all of our members of parliament and the local councils, and they love to be a part of what we're actually doing. When they see what we do, they want to be a part of it, and of course, you know, help support us and contribute finances towards our kaupapa. Kei te mōhio mai koutou, kei te whai puni hou, te kapa tamatua, ki Piripani. We're the only city in the country that's got a connection like what Logan has with the Wās. They run the Warriors Inspire Logan program, which is about building better humans. It's not just about talent pathways for great footballers, but it's about job opportunities, passing on culture, giving confidence and keeping those young men and women connected to positive role models through sport. It's an amazing and unique program, and the Wās are playing much better since they started doing it. So being close to Logan is making it hopefully all the way to the grand final, boys. Pōtaka maipi, te karere. O ki rawa mai ki te wā kāinga I Anei, kua whakarewa karahipi a Ngāti Whātua, hei tautoko I ngā whakatipuranga o te iwi, ki ahi whita rātou ki te hangarau me te arahi I te auahatanga I roto I taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi, ko paua hei tuatahi ki te takahi I te ara, ki te ao hangarau o a pōpō, anei rā te pūrongo a Mārena Mane. Koe nei te hikoe tuatahi o nei tokorua ki roto I te ao hangarau. Tēnei karahipi whātua whita, tēnei te mea te ahi nei whita ana, tēnā pēr ka nui te ahi, te hatete o te ahi, e rā te mea. Mā ngā rangatahi mātou e kawe nei o ngā aohau o te hangarau. Ko mana e te pā rawa ko la Damien whai manifo ngā kaiwhiwhi tuatahi o te karahipi whātua whita a Ngāti Whātua e tautoko ana I ngā pūkenga hangarau Māori. Me toku wai Māori, I whai wahi au, I whai pānga anō ahau ki te mahi I ngā pai pāho pāpori o te kamupene o Huarere. Koera hoki te kamupene o taku māma. I've always wanted to make games. It's been something of like just creative industry because I was brought up in it. Nā revd I whakakā ai te ara mā ngā rangatahi kia kuhu atu ki ngā tūranga hau tūtanga I te ao hangarau. They were two standouts and I cannot wait to help support them on their journey from where they are now to where they want to be. Rangatiratanga te mea nui mō mātou, mā Ngāti Whātua, ngā moimoia, ngā e tutuki ai. Ana I te huihuinga nui o revd I huakina ngā tatau, a hara mō rātou anake, engari mo te hunga ka whai atu I muri I a rātou. Ka tiki e tei kōrero no te aho matua, tamariki wāwahi tā, aratakina ki te mātāpuna o te mōhio, te ora o te maungarongo. Ki au ake nei, me tika a muri, kia tika a mua. He āhua wero tēnei ki Ngāi rangatahi, wai o ki a Ngāi Māori, me tika ngā whakaaro kia tika ai te AI. There's a lot of opportunities I can find here that I wouldn't have been able to find otherwise. A lot of people I can meet that are in the industry doing all these amazing things, so I can get inspired. I can find some connections that can help me later on. E ai ki ngā kai hautu o Ngāti Whātua ko te aronga kē, kia whakamāramatia, kia waihangatia hoki e tātou te hangarau, kaua e noho, hei kai whai noa. Mārena Mane, te karere. Nō rere karema, hei muri ake I ngā whakatairanga ka rangatira te karare I te tai a tinana mai a Willow Jean Prime o te ropu reipa ki te wānanga I ngā take tōranga pū o te wā. Tēnā, kia ita tonu mai. E tiwi koe wai mari e tātou I te kupu whakaia Willow Jean Prime o reipa. Kia tai mai ki te whakapuaki mai o na whakaaro ki ngā take tōranga pū o te wā kei taku rangatira tēnā koe.
Kia ora, tēnā koe. Rawe, kei konei koe no hoana. Te rā ina nahi. Anō ne he maumau taima tā nā hinara karanga hui, kāri takahuri hia, Christopher Luxon. Engari, he pai ki au te kōrero a Tini Molyneux, I rungi te Karere ina nahi. Anō ne he perehana tēnei kia koutou o te taha Māui o te whare, ne? Ai, e kai ana rātou I a rātou anō, te pāti nahinara. Ka hore I taka hurihia tō rātou kaiarahi Christopher Luxon ina nahi, engari ka taia e tātou te motu, te pērā a te noima, ne? Nō reira, ko te mate ke, ka hore rātou e aro ana ki ngā kaupapa nui ki ngā kaipōti I tēnei wā, e pēhi ana I ngā kaipōti I tēnei wā, ara ko te kore mahi, ara ko te kore whare, ara ko te nui o ngā nama, ko tō rātou arunga, ko tō rātou anō tūranga mahi, ne? Nō reira, he maumau taima tēnei kāwanatanga, ko taku kōrero, tīnihia tēnei kāwanatanga hei te noima. Hei te noima, e ai ki a koe, kai a tātou te tikanga mena ka pana tātou I tēnei kāwanatanga. Pai tēnā kōrero hei arahi a tāua ki te kaupapa whai ake nei ko ngā tatauranga, tōranga pū o te wā. Nā te mea, hei ki ngā tatauranga, ko koutou ka kāwanatanga. I tēnei wā nei, hei ki ngā tatauranga, engari me mahi tahi ki e tahi kia kāwanatanga anō ai koutou. Koe hea hoki ngā rōpū, e pai ana kia koutou kia mahi tahi koutou kia rātou, koe hea ngā rōpū hai aha atu mā koutou. Tuatahi e kahana mātou te whai I ngā pōti katoa. Ka hore mātou e whakahihi ana, engari he pai te kite I ngā tatauranga, kei te pai haere te rōpū reipa. Kua whakatakoto te kaupapa Chris Hipkins, ka hore mātou o te rōpū reipa e mahi ngātahi ana ki ngā pāti o tēnei kāwanatanga. Ara ko Nahinara, ko ACT, ko Aotearoa, tuatahi hoki, kua whakakorengia tērā. E rātu o ngā pāti, waikahua, waikatohu, te whiringa pōti ka kite ko wai ngā pāti ka hau atu ki te whare pāremata, ka kōrero ki ngā pāti I whiwhi I ngā pōti. Ko ngā pāti o te rewhe. E kāwanatanga ai koutou me pōti te tangata. Engari, nau te iwi I whakaoho ki tētahi momo raruraru e pāna ki ngā tikanga pōti me te rārangi, ngā rārangi pōti o tēnei whenua I te mea, I neke hia tō ingoa, I te rārangi pōti Māori ki te rārangi pōti dormant nei, engari kāre koe mohio, kāre koe whakamohiotia, nō reira, ai rānei he whānui tēnei raruraru, he raruraru rānei I pākau noa ke kia koe anake? I whakaroa hau terapia kua hau anake, I tino ohorere au, te tirohia waku kōrero I runga I te epurangi, hei tā ngā kōrero ki hai anoa hau kia rehita, ko taku pātai, he mema pāremata hau, mōhio ana hau, kei runga I te rārangi pōti taku ingoa. Engari, I whakawhiti taku ingoa ki tētahi atu rārangi, ara ko te rārangi dormant me ki. Ki hai rātou I whakamōhio mai kia hau, kua pērā, nō reira I pātai atu hau kia rātou, tokuhianga Māori I neke ki tētai o whakawhiti ki tērā rārangi, e a kia rātou, tata ki te 5,000 ngā Māori, mai te maihe I tēnei tau ki te hurai, kua whakawhiti ki tērā rārangi, nō reira kia mataara e te iwi, tirohia o kōrero I runga I te rārangi pōti, kia tika o kōrero I runga I te rārangi pōti, nā ngā mahi tinihanga tēnei kāwanatanga, te tini I te ture mo te pōti I tēnei tau. Kuri, tika ana kia whakamataaratia ngā kaipōti Māori ki tēnei tū āhuatanga, kei pā kia rātou. Kei konei koe, kei tāmaki makaurau nei koe I tēnei wā nei, te aho nei he nui ngā mahi kei mui a koe, no reira Willow Jean, kōrero hia mai, he aha o kaupapa kei mui a koe, e nei rā tata e tū mai nei. Well, a te pō nei, he hui nui kei tāmaki ki te uru, nā Phil Twyford I karanga tētahi hui, e pāna ki te hohi pere I Waitakere, nā te nā ngā take kua puta mai, kua rongo I runga I ngā tiriti e pāna ki ngā nehi, ngā kaimahi I roto I te hohipere. Nō reira, he hui nui a te pōnei, ki taku mōhio neke atu I te kotahirau ruarau tangata pia ka tai atu ki tērā hui. So, wera momo hui I roto I te hāpori I tēnei wiki, I nā pō tētahi hui I takapuna, mō ngā tamariki kei raro I ngā pēhitanga o te wā, ngā taimahatanga, te pōharatanga,
I te mani tū tētahi hui mo te mahi taha ia Shannon Halbert me tō mātou kaupapa here o te apprenticeship boost. Nō reira ko tērā ngā mahi i tēnei wiki, ko mātou te ropu reipa e aro pū ana ki ngā kaupapa nui mō wā tātou whānau. Ka mau te wehi e hoa, taku kororo i ngā wā katoa. Ka rongo ana i a koutou e kororo ana mo a koutou mahi ka whakaro kei nohea o koutou kaha. Nohea o koutou kaha kia haere koutou ki enei hui maha, kia whakatutuki koutou i enei karanga maha, kia tai koe koutou ki mea wāhi ki mea wāhi. Anei, i tai mai koe ki te karari te rānei ki te whakatutuki i tēnei karanga, ka mihi te ngākau ki a koe, tēnā koe te tuahine Willow Jean Prime mō reipa. Lawe, tēnā koe. Mō te iwi. Mō te, ka pai tēnā koe ra te slogan reipa i tēnei tau. Hoi anō re tiwi, hei muri ake ngā whakatairanga ka tahuri ki ngā huarere kia mau tonu mai. Hoi anō re tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Koe nā tātou kohinga kororo mō tēnei rā, e mihi ana ki o koutou katoa, huri no i te motu, tūrou, Hawaii.